أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz şükürler, maqtovlar bolsun. Suyuktu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge salam salavatlar bolsun. Hurmatlı cemaat, bugünkü ulu bolgan cuma günüңүздөр marek bolsun. Bugünkü sizlerge ayta turgan maselemiz bol namazды taştoo jana jamaatка kelbeu oşol tuurasında. Allah subhanahu wa ta'ala bu tuurasında Maryam suresinin 59. ayetinde mınday deyt: Bismillahirrahmanirrahim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Birok alardın артынан namazды taştap, özдөр namazды taştap, namazды bir bolboğun nersege şıltau kılıp, namazды keçiktirip okup, janaдағы oşol özdörün aram bolgon nerselerde araktı içişip, jana oşol araktı içip alıp, özünün atasından bolgon karındaşını nikelep alışat deydi. Ушинтип шахват өзүнүн кумарына башыйып, өзүнүн нафсини башкара албай, ушинтип өзүнүн нафсине кул болуп, ушунчалык күнөөгө батат. Фасауфа ялкауна гойя. Алар жамандыкка жолугат дейт. Бул гойя дегендин маанисини кээ бир тафсирлерде бул дозоктогу бир өрөөн деп айтылат. Kebir tafsirde alımlarımız uşuntap bayandayt, goyya degen bir tozoktoğu bir örön de aytılat deydi. Qala Vahb ibn Munabbih, Allah razı olsun bu kişiden, goyya degen ne dese? El-goyya nahrun fi cehenneme ba'idu qahrihi şedide harrihi khabithu ta'bihi lev qatarat qatratan minhu ila dunya la halaka ahlud dunya kullahum. Goyya degen bul dozokta bir darya deydi. Vahb ibn Munabbih degen alım bul goyya degenin manisini uşuntip kotorup aytıp berip atat. Bul goyya degen bul dozokta bir darya deydi. Uşunçalık çukur deydi, astı, tereң. Uşunçalık tereң, anan uşunçalık ıssık deydi. Damı uşunçalık atçuu deydi, bir jagımsız. Egerde oşol daryadan bir tamçı bul dünyögө tama turgan bolsa, bul dünyö jok bolup ketet deydi. Oşonçoluk, oşol goyya degen darya dep kotorup atat, oşol suudan bir tamçı bul dünyögö tüşe turgan bolsa, bul dünyö jok bolup ketet deydi. وقال İbn Abbas radıyallahu anhu Allah razı olsun bu kişiden bul goyya turalu al goyya vadun fi cehennem ve adviyetu cehennem testa'idu minhu kulle yevmi elfe merrah ila Allah Teala min şiddeti hararatihi. İbn Abbas radıyallahu anhu Allah razı olsun bu kişiden bul goyya degen emne dese, bul goyya degen bul dozokta bir örön deydi. Oşol dozoktoğu öröndür Allah subhanahu wa ta'aladan bir günde 1000 jolu suraşat deydi. Oşol öröndün ıstıktığınan deydi. Bul a'adda zalikel vadi li tariki salat vel cema'a. Uşul örön, uşunday ısık bolğun örön bul namazdı taştagan adamlar üçün, cemaatты taştagan adamlar üçün dep dayınalgan deydi bu. Cemaatka kelbey, üyde okup, meçit jakın bolsa dağı meçitke kelbesten üyde okup, namazını kede okup, kede taştavagan adamlar üçün bul dozok dayardalgan deydi. Hukiye enne raculan kana yemşi fil badiyeti ferafaqahu şeytanu yevman ve lem yusallir raculul fajra ve zuhra ve asra ve magriba ve işa'a. Bul bir ötkön okuya, bir kişi çölde baratsa, şeytanға жолугуп калат. Çölde baratıp şeytanға жолугуп калат.
Анан жанагы киши 5 вакыт намазды, bir күндүк намазды таштап коет. Багымдатты, пешинди, асырды, шамды, куфтанды окубайт. Bir күн окубайт. فلما صار وقت المنام أراد الرجل أن ينام فهرب الشيطان منه. Анан укта вактысы болуп калды дейт. Жанагы киши уктаганга киришти дейт. Уктоону каалады да. Каалаганда шайтан качып кетти дейт. Уктаганы калганда шайтан качып кетти. Анан сурады шайтандан: "Эмне үчүн менен качып атасың?" Десе, шайтан айтты: "Мен Аллах Таалага өмүрүмдө bir жолу баш ийбей күнөө кылганмын" дейт. Ошон үчүн мен түбөлүк лаанатка калганмын. Аллахтын каарына калганмын. Өмүрүмдө bir жолу баш ийбей коюп, адам атага баш ий дегенде сажда кылгын дегенде сажда кылган эмес. Текеберчиликтин себебинен. Сажда кылбай коюп bir жолу күнөө кылып койгондун себебинен түбөлүк Аллахтын каарына калганмын дейт. А сенчи, сен bir күндө 5 жолу Аллахтын буйругуну таштадың дейт. Эгерде сага Аллахтын каары азабы келип калган болсо, сенин себебиңден мен дагы экинчи жолу bir дагы Аллахтын каарына калып кетпейин деп ошон үчүн качтым деген экен да. Bir жолу Аллахтын каарына калып, түбөлүк Аллахтын каарына калган. Bir жолу кылбай коюп. Ошондуктан келиңиздер, Аллах субхана ва таала пайгамбарыбызды себепчи кылып, пайгамбарыбызга 5 вакыт намазды белек кылып берди. 50 рекетте, 50 рекеттин ичинен кыскартып отуруп 5 вакыт намазга түштү. Ушул 5 вакыт намазды үйдө эмес. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ушул жамаатка келип намаз окуп турайлы. Ушул бул заңгыраган мечит эрте кыяматта бизге каршы болуп калбасын. Кыяматта ушул мечит бизге күбөлүккө өтөт. Дайыма мечитке келип жүргөн болсоңуз, бул адам дайыма келип жумага намазга келип, 5 вакыт намазга келип, намаз окуп турган деп күбөлүккө өтөт. Бизге тескери күбөлүккө өтпөсүн. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تهاون بالصلاة مع الجماعة عاقبه الله تعالى ب12 بلية. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты: kim namazga kaydıger karab, cemaat namazga 5 vakit namazga kelbey, namazga kaydıger karab kan bolsa, al adamdı Allah Taala oşol adamga 12 baleni beret deydi. 12 baleni beret deydi. Cemaatı kaydıger karab, cemaatka dele kelbeydi. Namazdı dele bir okusa kuftan yok, kuftandı okusa bağımdat yok. Oşontup kaydıger karagan bolsa, Allah subhanahu wa ta'ala ol adamga 12 baleni beret deydi. El-ula yer Thalathun fid dunya, üçösü bul dünyada bolat. Ve thalathun indel mauti, üçösü ölgönden keyin bolat. Ve thalathun fil kabri, üçösü kabırda bolat. Ve thalathun yevmel kıyama, üçösü kıyamatta bolat deydi. Emme thalathu allati fid dunya, bul dünyadagi üçösü kaysıl dese, fel-ula yerfa'ullahul berekete min kasbihi ve rizqihi. Cemaatka kelbey, namazды таштап, намазды окубастан жүргөн болсо, ал адам канчалык аракеттенип тытынса дагы, иштесе дагы, анын кесибинен Аллах Таала берекени алып коет дейт. Рызкысыдан да берекени алып коет дейт. Ваthанiyatu yanzi'u minhu nurus salihin. Экинчиси, ал адамдан ушундай таква, Аллахка кулчулук кылган адамдардын жүзүндө ушундай бир нур болот. Аллах Таалага дайыма кулчулук кылып, Аллах Таалага баш ийип, Аллах Тааланын айтканын, буйругун кылып жүргөн адамдардын жүзүндө нур болот. Ал нурду Аллах Таала алып коет дейт. Ваthalithu yakunu mabghudan fi qulubil mu'minin.
Üçüncüsü, Allah Taala adamdардын жүрөгүнө ушундай бир жек көрүүнү салып коет дейт. Ошол адамды көргөндө адамдар ушундай жийиркенип калат дейт. Адамдар жийиркенип калат дейт. Аллах Таала ушундай нерселерден жалпыбызды сактаган болсун. Wa amma allati 'inda al-maut, эми өлгөн учурда кандай болот десе, fal ula yabghadu ruhuhu atshan walau shariba al-ma' al-anhar. Өлүп жаны чыгып аткан учурда ушунчалык чаңкайт дейт. Ушунчалык чаңкайт, деңизден дарыянын суусуну алып келип ичирсе дагы чаңкаганы канбайт дейт. Жаны чыгып аткан учурда ушунчалык чаңкайт дейт. Дарыянын суусуну алып келип ичирсе дагы суусундугу канбайт дейт. Wa-thaniyatu yashtaddu alayhi naz'u ruhihi. Экинчиси, рухунун жанынын чыгышы ушунчалык кыйын болот дейт. Ушунчалык жанынын чыгышы кыйын болот дейт. والثالثة يخاف عليه من الزوال الإيمان نعوذ بالله تعالى. Üçüncüsü, imandığının alsыздығынан бұл адам imansız ketip kalışı da mümkün değil. İmansız ketip kalışı da mümkün değil. Ne üçün? Adam uşunçalık canı çıgar aldığında, uşunçalık çankap, kıynalıp jatkan uçurda şeytan suunu alıp geletken de. Kuday yok desin, bana sudu verem deytken de. Oşondoy uçurda şeytan iştep kalat. İmana alsızlar oşol nersege azgırılıp ketip kalat da. Özüz menin atam больницада жатқан учурда ичер суусу түгөнүп калиманы кайталап атат дейт. Ла илаха иллаллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах, Мухаммадур Расулуллах деп кайталап атат. Жанындагы менин чоң агам, байкеме, балам, ушул кайталап атсам дагы мына шайтандарды кара азгырып атканы дейт да. Ушунчалык кайталап жатсам дагы шайтан айттырбаганга аракет кылып жатат дейт. Көрдүңүздөрбү? Шайтан ушунчалык аракет кылат. Не үчүн? Өзү менен чогуу дозокко алып кирип кетиш керек. Wa amma allati fil qabr, эми кабырдагы кандай десе? فالأولى يضيق عليه سؤال منكر ونكير. Кабырга койгон учурда мункар накир суроо келгенде периште ушунчалык суроо жооп кыйын болот дейт. Суроо жооп ушунчалык кыйын болот дейт. Бул дүйнөдөгүнө эстейли. Бирөөдүн колунда сиз бухгалтер болуп иштесеңиз, бухгалтер болуп. Айдын аягында шефиңизге отчетту бериш үчүн кыйналасыз, туурабы? Адамга отчетту бериш канчалык кыйын. Тиги акча кайсыл жака кетти, бул акча кайсыл жака кетти. Кабырдагычы? Кабырдагы суроо жооптун алдында эле эч нерсе болбойт. والثانية تشتد عليه ظلمة القبر. Кабырдагы караңгылык ушунчалык каттуу болот дейт. Караңгылык ушунчалык каттуу болот дейт. Кимде-ким эгерде Табарак сурасыны шамдан кийин окуп жүргөн болсо, кабырда анын кабыры нурдуу болот дейт. Ошондуктан ошол Табарак сурасыны Мүлк сүрөсүнө дайыма окуп жүрөлү. Ушунчалык кабыры караңгы болот дейт. Bir күн süvet өчүп калса, 1-2 күн. 1-2 күн süvet өчүп калса, насибиз чыдабай кетет, бул дүйнө. 2 күн süvet өчүп калса, süvet жок деп жаныбыз тынбай кетет. Кабырдагычы? Кабырдагы андан бетер. Ва салису, үчүнчүсү
кабырга кирген учурда кабыр ушунчалык кысат дейт. Кабыр кысат, кысканда кабыргалары бири-бирине кирип майышып калат дейт. Ушунчалык азап каттуу болот дейт. وأما التي في يوم القيامة يمي قيامة تغازب قنداي دесе فالأولى يشتد عليه حسابه анын эсеп кысабы өтө катуу болот дейт. Бул азап ким үчүн? Жана башында айтып өттүк, жамаатты таштап намазга кайдыгер караган адамдардын азабы дейт. Кабырга кыяматта барганда эсеп кысабы ушунчалык кыйын болот дейт. ويغضب عليه ربه Аллах Тааланын ушунчалык ачуусу келет дейт экинчиси. والثالث يعاقبه الله بالنار نعوذ بالله تعالى. Үчүнчүсү Аллах Таала ошол адамды намазга кайдыгер кылып, карап, жамаатка келбеген адамды дозокко салып кыйнайт дейт. Аллах Субханаху ва Таала мындай азаптарды бизди сактаган болсун. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تارك الصلاة مع الجماعة ملعون في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, namazды таштаган адамды жамаат менен, жамаатка келбей, намазды таштаган адамды Тауратта дагы, Инжилде дагы, Забурда дагы, Фурканда дагы лаанаттаган дейт. Ушул чоң 4 китепте дагы лаанаттаган дейт. Кайсы? Забурда дагы, Инжилде дагы, Куранда дагы, Тауратта дагы ушул 4 китептеден намаздыга кайдыгер карап, жамаатка келбей, намазды таштаган адамдарды лаанаттаган дейт. وتارك الجماعة يمشي على الأرض والأرض تلعنه وتارك الجماعة يبغضه الله وتبغضه الملائكة. Эми жамаатты таштап, жер бетинде жүргөн адамдарды жамаатка келбей, жер бетинде жүргөн адамдарды жер дагы лаанат айтат дейт. Жамаатты таштаган адамды Аллах Таала дагы жаман көрөт дейт. Аллах Тааланын ушунчалык жаман каары келет, ачуу келет дейт. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من منع من نفسه خمسة منع الله منه خمسة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, kim özüdön bir adam özüdön 5 nerseni tıygan bolsa, Allah subhanahu wa taala al adamdan 5 nerseni tıyıp koyot deyt. El-evvelu men mena'ad du'a mena'a minhu'l icaba. Kim dua kılığını taştap koygan bolsa, namaz okuyt, cemaatga kelbeyt, dua kılbayt. Duanı taştap koygan bolsa, Allah Taala anın duasını tıyıp, duadan tıyıp koyot deyt. Duadan tıyğаны кайсы? Allah Taala anın duasını kabul kılbayt deyt. Ve-thani men mena'as-sadaqa mena'allahu minhu'l-afiya. Kimde kim egerde sadaka berүүnü sadaka berbey koygan bolsa, al adamdan Allah Taala esençilikti alıp koyot deyt. Sebäbi hadiste kelgen as-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kema yutfi'un narun ma. Sadaka bul balelerde kaytarat, kanday ile su ottu öçürgün siyaktı deyt. Ve-thalithu men mena'az zekata mena'a minhu hifzul mali. Kaysi bir adam zeketli berbey jürgön bolsa, Allah subhanahu wa taala anın malını saktap koy, Allah Taala saktabayt deyt. Sebebi bu zeket maldın kiri. Maldın kiri bol eseptilet. Ve-rabi'u men mena'al ushra mena'allahu berekete min kasbihi. Kimde kim egerde üşürdü berbey koygan bolsa, Allah subhanahu wa taala oşol adamdın kesibinen, kılgan işinen berekeni alıp koyot deyt.
والخامس من منع الحضور الجماعة منع الله منه الشهادة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. Kimde kim egerde cemaatка kelүүnü tıyıp koygan bolsa, cemaatka kelbegen bolsa, Allah subhanahu wa ta'ala ol adamdan şahadat kelimesini tıyıp koyat deydi. Ölüp atkan uçurda şahadat kelimesinden ajrap kalışı mümkün deydi. وروي عن مجاهد رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. Mücahid Allah radıyallahu anhu, Allah razı olsun bu kişiden, bir kişi İbn Abbas radıyallahu anhu'ya geldi. Fekale ma tekulu fi raculun yekulul leyla yekumul leyla ve siyamun nahara ve la yeşhedul cemaate ve la yusalli bil cemaati. Bir kişi kündüzü tünüge namazı okuyup tünümeni. Kündüzü keçkeçeyin oruza karmaydı. Cemaatka kelbeyt, cumaga kelbeyt. Bul adamdan avalı kanday bolat dep soraganda İbn Abbas radıyallahu anhu aytdı. Huve linnar, al dozoku dedi. Kâlen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sellimu alel yehudi ve nasara ve la tusellimu ala yehudi ümmeti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, Yahudilerge, Nasranilerge salam bergile, menin ümmetimdin Yahudilerge salam berbegile dedi. Qile menhum ya Resulallah, kin sahabalar soraştı. Ya Allah'ın elçisi, alar kimdir degende, qala ellezine yesma'unel azana vel iqamete ve la yahdurunel cema'a. Alar azan aytılıp atkan uçurda azandı uğuşat, qomatda aytışat, bürok uğuşat, bürok cemaatka kelbeyt deydi. Azan çakırılıp atat, azandın ününü uğup durup cemaatka kelbegenderdi. Yahudi, menin ümmetimdin Yahudileri dedi Peygamberimiz. 5 vakt namazga kaydıger karap taştap koyboston, oşol 5 vakt hiç bol yok degende bul 5 minut ketet, 10 minut. 10 minuttan aşıp ketse 10 minutun içinde bütöt. Oşoğa kaydıger karabay, koş köngül koybay, koş köngül kılıp taştabastan oşol 5 vakt namazды okup, oşol 5 vakt namazı üyden emez, cemaatka kelip okuganга hareket kılaydı. Kündördün bir gününde İsa aleyhisselam saparga çıkıp, saparda жүрüp, uşunday Allah Taalaga kulçuluk kılgan, Allah Taalaga çurkap ibadat kılgan adamlardı köret. Alar bir biyik jerde oturgan eledi. İsa aleyhisselam salam berdi. Salam berdi daga alar menen çoğu oturdu. Alardın aldında uşunçalık köp tamaktardı, içe turgan nerselerdi, suusunduktardı kördü. Andan keyin alardın baldarını uşunçalık sulu kelbettүү ayaldardı dağı kördü deydi. İsa aleyhisselam oşolardın janındağı ile turgan bir ayıldı kördü deydi. Uşunçalık koz anı sıpattap körkte büte albaysın deydi. Keyin İsa aleyhisselam ketti. Bir zamanlardan keyin kayra oşol jerge kelet. Oşol jerge kelse bayağı körgön ayıl jok, baldar jok, janağı ayıl da jok. Taң kalıp İsa aleyhisselam Allah Taala'ga kayırılıp suradı. Ya Rabbi, bi ayyi şeyin halaku atatruku salata vel cema'a ta'ama ve ta'ata. Ey Allah'ın elçisi, ey Allah'ım, bu ayın emne sebepten jok bolup ketti? Je namazı taştadı, je bolboso sana ibadat kılууну taştadı, emne sebepten jok bolup ketти degende Allah subhanahu wa taala aytkan eken, jok. Bir namazdı taştagan adam bulardın aylığından öttü dedi. Aylığından öttü. Alardın suusundan betini juudu. Oşol suusu jerge düşüp oşolorun jerige düşkönünün bul ayıl jok bolup ketти деген eкен. Bundan alına turgan nerse ne? Namazdı taştaganının sebebinен. Namazdı taştap
ошолордун суусунан суу алып, бетини жууганынын себебинен бул айыл жок болуп кетти дейт. Бул намазды таштагандын күнөөсү ушунчалык оор. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع أصحابه فجاء شاب من العرب إلى باب المسجد وهو يبكي. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem күндөрдүн биринде сахабалар менен чогуу отурган учурда бир жаш бала араб мечиттин эшигине келди. Ыйлаган абалда дейт. Мечиттин эшигинин алдына келип, ыйлап алган дейт. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soradı. Ey bala, ne için iyileşsin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soragan uçurda Cenab-ı bala cevap verdi. Ey Allah'ın elçisi, menin atam öldü. Anın kepini de yok. Anı juğanga adam da yok dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr Sıddık, Ömer razıyallahu anhuna alarga jiberdi. Alar bargan uçurda kördü, janagı ölgön adam bir çoçkoga aylanıp kalgan deydi. Yüzü uşunçalık kapkara olup çoçkoga aylanıp kalgan deydi. Keyin Abu Bakr Sıddık, Ömer razıyallahu anhular Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kelip oşol körgön nerselerini aytты. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem janazaga turgan uçurda dua kıldı. Dua kılgandan keyin bayagı avvalgı сүрөткө keldi. Peygamberimiz dua kılgandan keyin adam keyfine keldi janaga, ölgön adam. Janaga ölgön adamdı kabırga koygan uçurda, janaga немеге окшоп калган дейт, кайрадагы. Капкара түстүү чочконун түсүгө айланып калган dedi. Keyin Peygamberimiz soradı. Ey bala, atang bul dünyada kanday amal kılattı? Dep soraganda balası aytты. Kana tarikus salah. Namazdı bul dünyada taştaytdı. Namaz okubaytdı deydi. Namaz okubastan namazdı күндө taştaçı öyle deydi. Anan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına kayrılıp, ey sahabalarım, bul bir tuğanınızdı namazды таштаган адамдын абалына карагыла дейт. Аллах субхану ва таала кыяматта ушул абалда тирилдет дейт кайра. Кыяматка барганда дагы ушул капкара түстүү чочконун абалында тирилет дейт. Ошондуктан намазды дайыма кайсыл жерде болбостон, кайсыл жерде болбойлу намазды таштабаганга аракет кылайлы. Эми бир окуя менен жыйынтыктайлы. Факала саллаллаху алейхи мата фи заманин Абу Бакр Сиддик радиаллаху анху. Абу Бакр Сиддик радиаллаху анхунун доорунда бир киши кайтыш болду. Жаназага турдулар. Жаназага турган учурда баягы кепиндин ичинде bir нерсенин кыймылдап атканын көрдү дейт. Кепиндин намаз жаназага турган учурда кепиндин кыймылдап атканын көрдү дейт. Карасалар, жанагы кепиндин ичинде атсалар, кепиндин ичинде жаткан адамдын bir жылан мойнуна оролуп адамдын каныны соруп, этини жеп атканын көрдү. Anan janagı жыланды өлтүргөнгө аракет кылдылар, кааладылар да өлтүрөйлү. Ошондо Аллахтын буйругу менен жанагы жылан сүйлөдү. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Lam taqtulunani ve leysa li zunubun ve la khata'un. Meni la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Allah'tan başka kuday yok. Muhammed aleyhisselam anın elçisi. Menin hiç kanday katam yok. Menin günahım yok. Meni öldürmegüle dedi. Fa inna Allah Teala emerani. Allah subhanahu ve taala maga buyurdu. Bul pendeni kıyamatqa çeyin azap berүүmdü maga buyurdu deydi. Andan soraganda bunun emne күнөөсү, emne katası var degende bunun katası üçөө deydi. Birincisi
azanды угат, бирок жамаатка келбейт дейт. Бул дүйнөдө жашап жүргөндө азандын үнүнү угат, бирок жамаатка келбейт дейт. Экинчиси, малынан зекетти бербейт дейт. Анан өздөрүнөн чыккан аалымдардын, даанышмандардын сөздөрүн укпайт дейт. Мунун азабы ушул деди. Келиңиздер, ошол өзүбүздөн чыккан канчалаган аалымдар бар, ошонун артынан сүйлөбөстөн, дайыма ошолордун колдоп, ошолорго жакшы сөз айтып, артынан мактап, андан кийин малыбыз эгерде байлыгыбыз жеткен болсо, ошол байлыгыбыздан зекет берейле. Ошол өзүбүздүн малыбыз өзүбүзгө душман болуп калбасын. Азандын үнүнү уктукпу? Дайыма ошол жамаатка келип. Азыр кайсы жерге барбаңыз, бардык нерсе даяр. Даарат алам десеңиз, ысык суу да даяр. Кайсы жерге барбаңыз, намазканалар да даяр. Ошондуктан кайдыгер карабай, дайыма ошол 5 вакыт намазды окуп, ошол жамаатка келип, турушубузду жалпыбызга насип кылган болсун. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи раббил аламин.